Assalamu alaikum, hörmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün fevral'ın 2'si Cumartesi günü. 2014 senesinden başlap Kırım'dan 2,5 bin kişi kanunsuz surette sürgün etildi. Bu haqda Halkara Cinayet Mahkemesinde berilgen vesikada yazıla. Kırım Muhtar Cumhuriyeti Prokuraturası ve İnsan Hakları Regional Merkezi Yarımada'da işgal hakimiyeti yapkan cinayetler hakkında 700 sayfalık isbatlar vesikasını yolladılar. Sürgün etilgenler arasında 37 memleket temsilcisi ve vatandaşlığı olmayan şahıslar. Ukrayna hukuk koruyucularının fikrine göre böyle etip Rusya hakimiyeti mecburen Kırım'ın demografik terkibini dönüştürecek olan. Bu ise işgal şartlarında harbi ve insanlıkka karşı bir cinayettir. И Римский статут, 4-я Женевская конвенция, они запрещают... Рома низамнамесы ведор тунджи Женева шартнамес ишгалет джи мемлекетке ишгалет илген топракларга и алины аво штурмага эмде ишгалет илген топраклардан и алины тыш чыгармага ясак эте. Böyle уч джинайет фаалияты бар. Буна мустемлеклештиру демек мүмкін. Ярымага Русия Федерациясы ватандашлары ерлештириле. Икенчisi бу сүргүн яны ватандашларын Русия яда дегер мемлекетнин топракларында авыштырылуы. Ve üçüncüsü mecburi avıştırу. Bu hafta Nazirler Kabineti hakkındaki senege Ukrayna NATO milli yıllık programmasını tasdikladı. Vesika memleketinin bağlaşım azalığına sistematik bir şekilde hazırlanmasının kefaleti için stratejik islatlar ve başka tedbirler planıdır. Programma tehlikesizlik ve müdafaa sektörü ve silahlı kuvvetlerinin NATO standartlarına geçiğini idare etti. Bunun ile siyasi, iktisadi ve mahkeme islatları, saylav kanunu denişmeleri ve kabarcılıkka karşı kureş hakkında yazıla. İlk sefer bu vesikaga göre ona gereksiz vazifeler ve tedbirler körsetilmeyi. Biz ilk sefer semerelik göstergeçlerini körsetemiz. Bunun yardımı ile NATO'ga taba semereli tarzda ilerleyecekmiz ve yakınlaşacakmiz. Facebook Dublin'de sahte malumatnin kureşecek mahsus bir merkez açacak. Bu haqda Cemaat ile Münasebetler şirket Reberani Klek bildirdi. Böylece şirket bu senenin Mayıs ayında ötkerilecek. Avrupa Parlamenti saylavlarına her türlü kirişmelerinin aldığını almağa istey. Ekspert ve talilciler vaziyetten haberdar olup, Facebook, Instagram ve WhatsApp içtimaiyalarında saylavlarının neticelerine tesir etmek maksadının tarqatılgan sahte malumatını yok edecek. Bunun ile ular namzetlerinin siyasi reklamasını yapkan kişilerinin isimlerini bildirecek. Bu yanaşma sahte malumat ile kureshte bizim kuch kuvvetlerimizni faolleştirmege yardım edecek. Tehlikelerini öğrengen butun şirketteki ekspertlerini şu cümleden mutaxassislarını birleştirecekmiz. Olar adliyeciler, saylav komissiyalar, diğer teknologik şirketler, alimler ve vatandaşlık cemaat gruplarından çalışacaklar. Böylece Facebook, Instagram ve WhatsApp içtimaiyalarında tarqatılgan sahte malumat ile kureşilecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Rusya gurcilerinin haklarını bozganı için onu 10 milyon euro ödemege mecbur etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olgan kararga göre Rusya 2016 senesi Federasyasının topraklarında gurcilerini sürgün etkeni için tazminat olarak para ödeyecek. Bu haqda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin matbuat hizmetinde bildirildi. Mahkemeye Moskva Avrupa şartnamesinin 3 maddesini bozganını kabul etti. Kollektiv sürgün, kanunsuz surette azatlıktan marum etu ve apiste bulunganlarının akları bozuluvu. Sürgün etilgen epası Gürcistan vatandaşına 2000'den 15 binge kadar tazminat olarak para verilecek. 2006 senesi Gürcistan casuslukta kabatlap 4 Rus istihbaratçısını yakalagan edi. Cevap olarak Rusya vize rejimine esaslanıp memleketten tahminen 5 bin Gürcini sürgün etken edi. Fevral ayında Amerika Birleşken Devletleri ve Avrupa Birliği Rusya Kiriç Boğazı civarında Ukrayna denizcilerini
Эсир эткені үшін она яны санкцияларының қойылуыны музыкере етежеклер. Бұақта Америка Бірлешкен Devletlері Devlet Департаментінің Украина меселелері мақсус темсілжесі Курт Уолкер білдірді. Оның сөзлеріне Корея санкциялар Русия сырдың әжелеріні азат етмеген ве Керич боғазы жеваранда незаретні өзелене кечірмеге девам еткен тақдерді қойылacak. Уолкер Русия қарадың іздекі тежавузы үшін жазасыны алacağına сөз берді. Русия Украин гемелері үшін Украин лиманларына яқлашма yolunu бүтінлей қапатмады. Бұ олар әсірет yapılған явашлав сәсетіні құланылғанына бензей. Бұ деңіз бойы юк нақыл етілмесінің палалаштыруы бөлге иқтисади зарар көрежегі манасына келе. Бізім мақсадымыз санкциялар үшін санкциялар. Мақсат Керич боғазында гемеделік сербестлігіні яңартмақ. Интерактив Шевченко Киевде классикны ширлер жиынтығы тәқдим етілді. Елнын әрбір күнінен Тарас Шевченконың бір шиыры бағышланған. QR-коду еле Исек қойыжы телефонында базы шерлерінің видеосыны да көре білежек. Шерлеріні Янина Соколова қой о телевизионалық барыжысы Ведлейханын мөйлефлерінден бірісі ола. Елнын сонуна қадар бөйлеке бұда бір интерактив не шеретмеге планлаштырыла. Бұл сефер есе Иван Франко шерлері олажақ. Я вважаю, що це доволі цікава ідея. Менімже бұл ғайет мерақлы бір ғайе. Мектеплерді Шевченконың иджады үгренелгенді бөлі усул еле құланмақ. Біріншіден телебелерге мерақлы жаулажақ. Олар әм оқуй, әм көре білежеклер. Белкеделей хам уэлефлеріне теклесі украинка Иван Франко языжылары еледі гілді. Умумен мектеп программасында үгренелгенді гермо элефлер аққында да бөлі интерактив азырламақ керек. Наша книга – це... Бізім кітабымыз Земаневи Украин насыл керек олмақ көстере. Әлбетті өзененлеріне қиымет кесежек, чүнки оның үшін Шевченко қиметлі, Шевченко оның қанында. Киевде Қырым татары мода ақшамы олып кечті. Қара бибер бренді яны коллекцияны Киев секелеріне тақдим етті. Костеров Қырым еванды олып кечті, Костеровнен берабер тәшкелетчілар халқара хиджаб конуны қайдеттілер. Тәфсилатлыжы Имран Усинаны левхасында. Қырым татар Земаневи музыкасы мұсафірлерінің озгүн урбалары веда парлақ моделлерінің антерлері. Тасарымчы Рамина Аблаева топлымны ишғал етілген Қырымдан кетірді. Біз 2 елны толдырдық. Өз доғылған күнімізні Киевде қайдет меге істедік ве Киев жематыны кимлерімізнен ве Қырым татар услюбымызнен тыныштырмаға істедік. Қара бибер киімлері өз нәзіклігінен белгілене, ама бұнен бераберлікте Земаневи ве инже. Не үшін бренднің ады қара бибер олғанына суалге жевабы бойле. Бұ менің балалық лағабым. Коллекцияда Қырым татар медениеті Земаневи услюб ве хиджаб бірлештірілді. Я арабка. Мен арабым, ама чоқ керек Қырымдайдым. Мен яз Қырымға ана бабамнен бардым. Қырым менің ватаным кебі. Було тяжіння до східної культури. Бурбаларда чоқ назиклик бар, мен украинчөлерден чыққан қыз олғаныма бақмадан, бұ менің услюбым. Тақдим халқара хиджаб күніне рас келді. Сергіде әм ортүлі, әм баш ортусыз қызлар киімлеріні тақдим еттілер. Бөлелікнен киімлер әм мұсылманларға, әм дигерлерге де ойғын олғанына көстерілді. Мұсафірлер бұтын сынырларға бақмадан оларының ватандашлары инкешаф еткенлеріне қуваналар. Очень впечатлила. Пек те сұратлы, пек илхамландырды бұ сергі. Тақдим әм Қырымда ве шымды енді Киевде көстерілді. Ве бізде Киев сәкенлері оларақ мұнда олмақ, қуванмақ ве ғурурланмақ имканымыз бар. Сергіге Украина милли депутаты Рифат Чубаров та келді. Бұл кейінліклерде бөлі бір эксперт ятақ çok bilgili olған кіші дегілім. Ama hepimiz böyle gençlerimize baktığımız vakit gençlerimiz hem korumlu hem Kırım Tatar olganlarını isteyip bu hayat. Hayatta kuru siyaset, kuru kureş ya da kuru okul olmaz. Çünkü bu her bir gençlerinin burada bakın ne kadar çok dülber kızlar, yigitler varlar. Bunlar hepsi geleceklerini düşünürler. Teşkilatçılar kıtada böyle sergiler güzel adet olganını isteyler ve Kırım'dan da yanı örnekler ve öz icadının mahsullarını getirmeye niyetteler. İmran Usinov, Evgeniy Savitskiy, UATV.
Құрметлі серджелер, bu daqiqaga bu so'nggi xabarimiz edi. Dadacho xabarlarni sizlar UATV.ua saytimizda o'qiy bilasiniz. UATV ile oliniz, sog'liqnin qaliniz, o'zingizga muqayt oliniz, ko'rishganja.